Kako se pripremiti za nastup u medijima, znajući da ljudi imaju jak pritisak od javnosti, evo neka tehnika ili neki model koji bi za kraj bio onako interesantan? Veliki naši uzori, Sokrat, Demosten, Ciceron, pa i u novije vreme Dale Carnegie, Nušić, bi se čudili da vide kako mi sada komuniciramo i bilo bi im čudno to sve sa medijima, ali princip je isti. Bio i ostao i u staroj Grčkoj i danas. Kako da kada uzmemo javnu reč, budemo odgovorni u tome? Kako da govorimo ono za što smo stručni? Prvo i osnovno. A onda kako da te poruke fino, jasno plasiramo, da pazimo na to da publici to bude jasno, da damo određenu vrednost onoga što smo rekli. Kada je reč o medijima, predlažem ljudima nekoliko ključnih stvari. Prvo i osnovno, pitajte voditelja, urednika koji su vas pozvali, pitajte ih koliko će to da traje, taj razgovor, vrlo važno. Ako dajete izjavu za emisiju kolažnog tipa i bit ćete u prilogu prisutni 20-30 sekundi, potpuno druga priprema se praktikuje u odnosu na to da gostujete u studiju i da to traje, na primjer, 15 ili 20 minuta. Pitajte ko će voditi razgovor s vama. Nije isto da li će to biti ovaj ili onaj voditelj, malo istražiti taj stil. Tražite okvir pitanja. To ne znači da voditelj vam neće postaviti neko pitanje koje mu dođe u trenutku iz razgovora i to je normalno. Ali okvir, nacrt, tražite, to je profesionalno jer ćete moći da se pripremate, uvežbajte, pripremite se, osmislite poruke, osmislite šta ćete reći i probajte to sve da izmerite. Vidjet ćete, iznenadit ćete se. Ljudi misle nekada da su osmislili materijal, govor, sadržaj za nekoliko minuta, a ispostavlja se da to što su osmislili traje 10 minuta. Dakle, vremenski sebe uokviriti, razmisliti šta bi bile ključne poruke, jer kad pogledate u medijima, vidjet ćete tačno da ono što je sagovornik najviše naglasio, ono što je najviše istakao, razdvojiti bitno od manje bitnog, rekao je profesor retorike Nichols kao najvažniji savjet u govorništvu, ono što ćete vi najviše naglasiti, to će, vidjet ćete, novinar izdvojiti, pa će to ući u glavne vesti, u najavu, to će dole biti ispisano ako već ima ta opcija da se ispiše šta su glavne poruke. Razmisliti o tome šta naglasiti više od ostatka jer će to ljudi više upamtiti. Evo, mi smo danas također posredstvom Skype-a i to ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra strana je što možemo da komuniciramo i da se vidimo, da ja ne dolazim kod vas, ali činjenica je da nećemo imati onu potpunu slobodu u komunikaciji kao kad bismo bili zajedno u studiju. I to je uvek tako. Uživo komunikacija, lice u lice je, verujem, nešto što će teško biti potpuno nadomešćeno ovim načinima komuniciranja. Danas sve više ljudi u biznis svetu i u raznim poljima imaju obavezu da drže webinare, da se obraćaju, da drže prezentacije preko različitih platformi, Skype, Zoom, Microsoft Teams i nailaze na jednu ogromnu zamku, a to je odsustvo prave interakcije. Gde da gledam? U kameru, ko su ti ljudi, nemam dovoljno povratne reakcije, a suština dobrog javnog nastupa je dijalog.